Isurap ngentay ikan biag ita agundaway kat naggapo kanipagayam al Cindy di Baguio City. Nagsuratat kayat kumat may drama di pakasaritaan di biag ni. Kat bareng makaita di adal karag iti asawa akas kanya. Bueno, dengan tayo nga ron, ti panakain drama, ti surat, ng patulod, ni pagaya mas Cindy. Day tamat ti aglam-lamot ti amumon, di ka pa'y tumulong ka dagiti trabaho dito'y balay. Makarengreng ka. Binigat, minalam akas ta ti panagniwat mo. Tumulong ka mata, takakaasi akong nagtrabaho dito'y balay. Mangala kang aminan iti katulong. Day tala ti amum nga ibaga. Panunutom at Cindy. Ada trabaho nga si kaswag. Adamat negosyok ije palingki nga si kaswag. Isu nga ro, da kasapulan ta ti katulong. O sige, mangala ka nga ron. Asino ka, Kati? Kana, anya ti masapulyo? Kwa na. Ada na ipaskil di taruar nga agkasapulan kayo iti katulong. Iso nga'y maya. Sige. Urayan biiton dagiti agasawa. Ti anak ko, kan ti asawa na. Ta isuda ti agkasapulan. Agyaman nana. Talagang agkasapulan kami unay. Timing ti sasangbay mo. Anya tayong tinagan mo? Carmi, Managtawan mo? 25 manang. Sige, mangrugikan. When no mang fill up kan iti biodatam, tapno makitak amin ijay ti complete name and address mo. Kan aminan. Wan manang. Stay in kan, jak kayat day tay agkaraawid. Wan manang. Kan jak kayat tay kwinerdasan. Iti ababapan no, jak kayat day tay katulong akanayon abaonen. Wan manang. Aramidak ti amin akabaelak ang mga ramid iti pagrebengak kasmay sa ababaunan. Nagsingpot di babaunan yaw. Nasayaat mo't nanan. Ngam, tiyam amak ko. Ang mga numaumak at pumana madagos. Apay aya? Nakaro ti panagniwat ni Cindy. Iso nga rod anangala kayon iti katulong tapno saanan nga agniwat. Ngam agniwat latama. Wan nga rod nana. Inton kwan, nauman di katulong mi. Nagpintas di katulong yo. Di mo pakibibiyangan day jay. Balasang samot. Talaga man. Kasjay ati mayat nga sawain. Nagagat kan naema, kan nanagam. Pagan ano nakamot ngay, awan mo trabahom, day talagis istambay kan agin inom ti ammom. Unay kamatan kabagays. Imbis nga isagot na, saan mo tapirjen na. Hey! Pumanaw ka man dito isang, tapno mabilang kung tinaglakwak. Isu nga rod niya imayak ta umuta. Ayawan ti may pautang ko! Kita nga rod data rog niya mabilangan na nanaga daw. Punak daytan, saan ang mabalin ang maksayan? Nagpigsa ti negosyo, di ka pa'y makapautang. Awan ti may pautang ko! Awan! Ammom lang nga rod ti kinaimot kan kinakuripot di kabsat mo. Utangan pa'y laang. Awan gayem na, takas jeto gali na. Kwarta, tinapatag kan kuha na. Uray ko mano, pabulutan na dagitag kasapulan. Sana baling kanya. Sa balimot nga ro ti ugali na. Uray ko na mamarte ka. Adamot puso ka maasyan ka dagitag kasapulan. Agsin nabali kayo iti ugali. Narisem iti kwarta. Saan mat siguro? Kanya saan? Nakirmet saan agastador. Diyay la, gur-urnong tamo na. Napatag nga raw ti pagbambanugan na. Muyaw, awan sirbi di ado nga urnong, na awan mo tiragsak na. Kan awan mo tigayem na. Diyay la, kwartanan tigayem na. Awan sirbi na, nanang. Ngala, kat awatem latan di kabsat mo. Awan mo't sabsabali kada kayaw. Kan sarda nga matan ti arak. Manong, idadangan ka ka din iti pagdigos mo? Saanan? Agusarak langan iti kuryente. Para mati kong ti shower. Sige nga rod, Manong.
Mangan kayong to ka din, apaman na makashower kayo? Saan pa eh? Ibagak tulatan karami. Sige, Manong. Di manang mo asin diti asikasuan. Tapno saan manan nga gniwat. Manang, adto'y ti kapem, oh. Gatas ka diti pinag-creamer mo. Saan, Manang? Jay coffee creamer ti inusar ko. Di kan samat makawawat. Gatas ti imbagak kan ka nga ikabil mo saan a coffee creamer. Ha? At dapat patulmuan niya. Tulang kan samat. Sige, panawanak dito yan. Awan ti mauawatan. Ha? Apay nga taakas ta ti ugali day ta nga amok. Nakabutbutang. Ngiwat la ang ngiwat. Saan apan nakibiyang daytoy? Nyamaday tararamidom iti katulong mau. Anya man yung tibagbaga nyo, amadi? Saan mo ang iyong niwatan? Anya? Ibagamitin na saya ata. Ha? Kat no awan matam mo na? Anya? Kat no naggagatmat. Ay napan nung palbilin lang ti panagtrabaho na. Kaya't mo asawain. Saan ka kontentaw iti serbisyo na kada kayaw? Pulos! Anya? Awan ti makunak iti katulong ni tatang. Ningarod sinday ti parikaut. Iso talaga. Makauma tiniwat na. Isumat ti madlaw may kininanang yaw. Madlaw pa iti karuba dayta. Sakpayan ti mababain. Ibagam kin ni Carmay, ta anusan na langan. Anusan na narigat tagsapol iti trabaho. Naimbag ata, naanos ka. Uray, nauyong ni Sinday. Makaanos pa'y laang, jay babaunan yaw. Ta, naanos ka mat. Kasla, ilaklak ama mo ni Sinday. Pasyarag mamat, jay katulong mo ka ba, guys? Ay sana mabalin. Anya? Saanin ang makatrabaho day dyan? Nadamang sa irukan ko na. Naimot dayta. Disturbo ti arom-arom. Pati ka di dayta kat biyangam pa'y. Pumanaw langan ano makiin narom to pa'y matlaang. Tadyak kayat ti kasta. Manong, ibagam lang no niya ti masapon mo pa'y. Awanan karami. Agi na nakakit din. Tanagmalmala man nagtrabaho ka. Okay lang, kanyak, Manong. Among karami, nakasingsingpat ka. Naggagat ka. Nanakam ka. At aminin ka nagitinasaya at saguday. Saan mat, Manong? Ngam no pa'y kasta, agyaman nagkadagita nga apresasyon mo. Talagang apresyaran ka. Saan ka nagbaliw, Apolos? Manipod kas-kastrep mo, ngaging gaita. Nakasingsingpat ka lata. Agyaman akmanan, Manong. Gan, uray da kayo mat. Nakasingsingpat kayo nga amo. Mababayan nga rod, takas jay mati ugali ti asawa. Manong Benji. Nukas kang takuma. Anyan aragsak ko. Kurso na adamsamad ni Carmi. Di ka man nagsasaw iti kasta, takababain. Apay at tila ibagbagam kan ko, ana. Awan mo ti ibagbagak amadi. Nangag ko. Agparnoy ka man ni tiriri. Sika, pinagparnoy. Pagsaritaan taman na naimbag na itasindi. Anya aya, ti basol ko. Tila ibagbagam kini Carmi. Akasla kurso na adam. Lawagam man nun niya dayta. Apay, kayat mo akasla aklababonan? Kayat mo at tuladat ti kinababonan na? Anya man ang dagita asasawa? Siguro pagpatpatsarmingan na kamat, iso akas taon ay ti panangapresyar mo kan kwa na. Day tagayam ti pagkaskastam. Agimon ka. Anya? Ha? Excuse me! No agi mo na. Daytay asawa ti presidente, wenno asawa ti mayor ti pagimunak, saan akatulong nga awan sa bina? Manang lais ka, Sipri. Di nak ipaday ti dayja akatulong, si ka Benji! Nana, da kayo langan ti pangibagaak iti daytoy. Anya day ta aya balasan ko. Pumanaw akon. Anya? Diyak kayat ti mapagatapan iti dakas. Apay aya. Ni Manang Cindy, nadagsen ti dara na kanya. Apay nga, Min?
Damagan yung tilaangan kan kuana, nana. Saan na? Di ka pumanaw, Carmi. Kasapulan da ka dagiti agasawa. Ngam, nana. Awan sirbik. Kasta ti kunana, nanang? Wine. Masapo na makasaritak ni Carmi. Nasaya at mad. Iti kasta saan a pumanaw. Narigat ti agbirok iti trabaho ita. Ken maysa, nasipat a balasang day chay. Namabalain, jak kayat a pumanaw kada kayaw. Ngam kayat ni Cindy a pumanaw ni Carmi. Anya? Manong, jak kayat ti mapagatapan wenno pagimunan ni Manang Cindy. Awatem latan ti kasti nga ugali na. Narigat, Manong. Isu nga uray ka asyan ka unay. Nas ka na pumanaw akon. Saan, Carmi? Agpakaasyakan ka. No pumanaw ka, awanan ti serbi ti biyak ko. Anya? Maasi ka kanyak. Tapnam nung awan piragsak ko iti dan na ti asawak. Ngam hindi simrek ka nakatulong mi. Kaslarin manyag ti biyak ko. Manong, kinapudno na. Kasla, nayasidag pumaten tiriglakan ka. Iso akasla adda mapukaw kanyak iti da iti apang nadang ko apumanaw. Saan nakapanawan, Carmi? Inarakop nakmatan, Manong. Sikat yar arap-apag akita ti babae makadennak itong palbiyaga. Anya? Amok nga adumat ti agustukan ka. Ngam di mo idainik ka ni ti kundaway. Gapot ati, lalaki akayat ko. Kat, adan asawa na. Carmi, Manong, mabalin ka di amamuan. No asino da ita lalaki. sika, Manong Benji. No kasta, saan mo ang nalatdan ni Carmi? Unla kay, pimanawan. Nagalasto mati ugali ni Sinday. Nagar launay. Pagimunan na pa'y ni Carmi. Imbis pagimunan na, tuladan na kumadag iti nasaya at akabapalin na. Iti kasta, agginawa mo ni Binjay nga asawa na. Saan mag konsumisyon lata iti panagnyungiwat na. Talaga mo ta makauma. Ay, sayang, awanan ni Carmi. When the road. Nangagmuday chay. Ni Cindy, agsangsangay. Apay nga ta? Mabiit lang tayo nakitaan. Anya, pimanaw matan ni Benji? Wala. Lapanan na ngay. Simulot iti aga-agaw a babae. Sino a babae? Naijay ang katulong. Ni Carmi? Wala. Ay, jak amot isawak iti dayta. Makitak lang naijay a babae. Patayak na nang. Wan, ito gawak iti pagbalutan. At nasurat ni Binjay para kin ni Sinday. Anya tilinaon na. Basaan bakit? Basaat man nga road. Pasensyakan iti daytoy nga inaramid ko, Cindy. Nabannog akon. Ay talag niyungiwat kar aramidam. Kaslak ubing iti pamayam. Dinakpay ammo a pagserbian. Dinakpay ammo nga ibainan. Kenjak nariknaken ka ti serbisyo ti maysang asawa. Isu alipatan akon. Tanakasara kakon iti babae akabaliktad ti ugalim. Isu ni Carmi. No kasta, pudno, ti atap na. Inatap na lang nga rod akasta, di pala nagbalbaliw ma... Awanan, ti maaramidan tayaw, ta daditan. Pasama ka. At damot basol ti anak ta iti dayta. Nagbalin anager.
Nasubraan na ti kinanagar na. Nanyangay ita. Ay katawanan na, nalpasan di amin. Oray pa'y agdaraw no imadayodan, awanan na. Kanti tao nga agpinpin natag. Oray bombaam ida, saan da nga agsina? Kasta da karme kan begje. Akit unay tinakam ko, Mr. Lonely. Iso adyak mapakawan ti asawak kan ti katulong ko. Kastaan ket agyaman na. Pagayam Cindy, mamakawan ka. Ken italak mo na ita iti Diyos. Parang makaamiris ng tumatlain ket agsublin tumatlaken ka ni Benji nga asawang. Ngem, masapula pagbabawyam nagiti inararamid mo. Babayan ti panangipakitam nagbalbalikan. Ket no maamuan na rin ka, adda posibilidad na nga agsublikan ka. Ti surat ngayon tay idrama ita, ket ti pakasalitaan ti pagayam tayo ang naglingid itinagan nga Alfie ti siyudad ti Bayo. Sana ti kinadda ti nagadalan ti pakarukudan ti kinatanok ti may sa tao. Makunak na ito'y gaputa inuy-uyaw ko ti rabsat ko kan ti asawa na. Gaputa saan da adi-adal akas kanya. Nga iso ti pagbabae na maging gaita. Bueno, papagayam, intay nga rugdenggan ti pakabuklan ti pakasalitaan ni Alfie. Kanya ti kulayo nanang, nang isangpat ni Raul iti babae di ti balay. Ay nahuwan anak ko, adada iti silid ni Raul. Nagturid matan. Kunam matlan adda ni pakan na iti insangpat na. Apay, adda trabaho ti babae? Aglaklako kano iti fishball. Bagay dalaw na eh. Aglaklako iti fishball kan istambay. Ang anak, saan ko maakas tati panagsarsaritam? Ammo, diadal ka. Katikabsat mo, di pa'y nakaturpos iti high school. Basol na matlang at abalugmat. Ay talang makibarbarkada ti amulay di. Talo ko man nagsingsingpat, di nakaadal ko ma. Nasingpat matikabsat mo, anak ko. Iso na laang ta talaga siguro asaan asumrag ti adal kan kwa na. No talaga nasingpat. Apay nga rod nga ginggay takat istambay pa lang. Nagbiro ko may ti trabaho na. Tapno sana papakpakan latan. Itan nang isangpet pa itinayon ti pakanan. Alfie. At kasano nga rod na nang? Ikasar na ti babae ngayon sangpet na? Ay, saan pa'y kano? Dumtang to kano ti umno apanawad para iti dayta. Basta agdan nadalat ta kanon kas agasawa. Raul, nagpintas gayam ti asawa ni Manong Alfie. Wen, napintas. Ngam para kanya, napimpintas ka. Kunamlaang ata dengdeng ka. Saan? Talaga napimpintas ka? Alawanan. Raul, anya nga tanong sumina ta iti pagnaadan. Apaya kaya't mo sumina ta? Mabainak namin dito'y balayo. Nababaak ang maikumpara iti asawa ni Manong. Gaputa di adal, idinto ta siya kat awan nagadala. Ay na, saan aday tati panunutam? Siyempre, di adal ti inasawa ni Manong, gaputa di adal mo. Siguro, no di adal ka. Siyempre, tay di adal matibirukam. Para kanyak, saan anapatagday ta? Tauray awan adal mo, no amom ti makitao, dayta ti kapatkan. Wan matkit di, ngam nasaysaya at lataan no sumina ta iti pagnaadan. Mala, no dayta ti kayat mo. Sige, matungpal. Jack ko makayat alumasin kayo, anak ko. Ngam, no dayta ti pakaragsakan kan namnamaan nyo apagsayaatan nyo.
Di sige. Nang, saan kayo kumaagumurgura? Ngam, nasaysaya at matlaeng no, lumasin kami. Iti kasta, amo mi matentagbiag nga agsulsulo. Wala nang, masapol ang masursuro mi matan dayta abanan. Naala, at dalata kada kayo dayta anak ko. Saan kayo agdanag nanang? At damat damanong Alfie kan manang Glenda kadwayo. Wan matkit di Akat, kaano ay tipanggap yu aya akar? Intun bigat nanang. At damat nakita ko nyo makaran mi. Nasayat nga rod no kasta anak ko. Kat timaibagak, agsapul ka nga rod iti trabahom. Tapno at pangalaan yu iti pagbiag yung agasawa. Wanang, di kayo madanagan. At dan sumra ka katrabaho. Isong apaman ang maisimpami dagiti gargarit mi iti yakar may. Mangrugi ako niti trabaho. Kat pagsardagag magtan ni Yuling aglako iti fishball. Agyan laing ni Jibalay, tapno ada mga sikaso kanyak, no kasta sumang putak. Una nang, taapaman ang sumangpot ni Raul nga agapo iti trabaho na. At dan nakasagana akanan na. Kasigurado, mabanog kat mabisinan no kasta sumangpot. Husto takunam anak ko. Ala, nasayaat nga rod taamuyo dagita. Kat sapay ko ba, tati Diyos, ti magbindisyon kada kayo. Apay nga ta, masansan mo na marabyan ni Glenda nga agawin. Saan kami pa yung nagsansangoy ti panangan? Kasano? Busy una iti opisina da. Di pa yan naagawin iti pangal daw. Kat nukas to'y matarami, maladawa sumangpat. Kasita, awan manen. Yaknam naman nakasto ti pagbanagan ti kinasam iti inayat mi idi ka ni Glenda. Mariknak kat nagbaawen ti pamatim na kanyak. Alfie, anak. Pwede ka pa ilang mapanmaturog. Rabiin Nanang, awan pa ni Glenda nga gingayta. Saan aya ako na nga ag-overtime? Wan, ngam kanayon la kanina kasta. Danda ni awanan ti panawan na kanyak. Anak ko. No daduma sa bali pa ikat din ti sumsumrag iti panunot ko. Andiyo na ita. Ang mga nadamatan sa bali nga aramidan ti asawak. Ay na anak ko. Saan ka kumanga agipapan adagos? Maditikas ka. Ladingidag nanang, ngamjak maliklikan tag panunot iti kasta. Adamot gaminin ti matmadlaw ko. Ngam sapay ko ma, tadinto agaramid ti asawak iti may kaliwas. Tano kasta ti mapasamak. Jak lamon asalitan. Ay na, naranakan pa ilaan ti asawa. Ang mga numala daw iti trabaho na iso ariin ko. Raul, aldawan, agriin kan. Yuli. Ay na, saan ka nga umarakop? Unay ka tayo ang taon ay bumangon kakit din ta ni aldawan. Ang mga numala daw ka iti trabaho. Anya ka din to oras. Alas 6:30 iso abumangon kan. Nakasaganan ti pagdikos mo. Oh, anya pa ira ang tararamidan. Ape asang kakita naklatan. May ayop namin namang kitkitakin ka, bakit? Nakapimpintas ka. Sus, bigbigat bulain nakmanan. Ala, umikan. Nakasaganan ti pagdigos kan pamigatan ta. Umikan. Pwera nga, bakit? Napintas ka ni ti panagkita kini. Ngam, ad-ada pumimpintas ka ita. Apay nga ta? Amom no apay? Saan, bakit? Ngamin, nalaing agtaripato ti asawak, iti asawa na.
Anya? Dayta ti pudno lakay. Ngamin, patpat din ka unay-unay. Isuaram baglang at taripatwan ken ilalain ka. I love you so much. Ay ayatan ka mat lakay. Agsagana ka. Taiti kabitan na panawan. Agkalaysatan. Ha? Agkalaysatan? Apay, di mo kayat? Kayat ko asino ko maababa iti di na kayat ti maikalay sa itay ayatan na. Ang mga nagbabawi kanto. Ngamin may saak lang iti ngaglaklako iti fishpool. Awan nagadalan na. Saan aday ta tinapatag? Tinapatag kanyak. Kat mariknak ngay ayatin ka. Kan amokmat ngay ayatin na. Apay, gaputa awan nagadalan ti may sa tao. Kat awanen ti karbangan na ngagragsak. Nagbidot kay ti day tabakat. Dahito tilaglagi pam. At daman nagadalan na kan awan. At damat karbangan tayo nga agragsak. Sige, Danilo. Dem sa agak na rodan. Mapit lang. Awan peti goodbye kiss ko mat. Sika talaga? Nagulit ka? Ano nga mada makakita ka data? Awan, Rabin. Nakaturugan lagi ti tao. Yun may sa... Handa tapay mat lang nito nagtikotse. Sige man langan. Bumaba ako na, ha? Sige, Danilo. Bye. Agyaman iti panangitulod mo kanya. Okay, bye. Anya ti kaya ta sa ti nakita, Glenda. Anya nakitan? Ti panagin nagakyu ti lalaki ang itulnogan ka. Anya? Nakita na kami? Juan, nakita kami ng naramid yo. Ada silaw iti uneg ti kotse. Idi nagsardeng ti kotse. Ingawid na ka ti lalaki kat naging nagakayo. Paglibag ang pailang. Kwa? Alfie, tinungpan na. Awaran kay tibayin. Awan serserbim nga daadal na. Panarugrugit pa'y gayam ti aramid mo. Ngam dagiti nabababangam sika. Alfie, pakawanan ako, ma. Pangasi. Saan? Di kanto pulos mapakawan iti naramid mo. Agasam, si bibiyagak pailang may turad nakon asukatan. Anyan tulangan lumatayak. Amangan no si mamasayag to pailang ti bangkay ko kat addan kasukat ko. Alfie, pakawanan mak. Ikarik, gagtan ulitan tayo naramid. Nadingitag. Ngamit tinakita kay naramid nyo iti lalakim. Amuklatan na saan lang akas jay tiraramidin nyo. Mabali na nakarkaro pa ingam agasawa. Sana pa nila ito, Alfie. Itamat lang. Pumanaw kang, Glenda. Pumanaw kan. Tamangan no dakdakas pa iti mapasamak na makikita ti paragruprumam. Nang, imay kami kiniyoli. Ada na patig ngay bagami kada kayo kinimanong. Kwa anak ko. Apay nang? Kasla da pakariribukan nyo. Ay, awan anak. Awan. Apay, awan ayan ni Manong? Kwa. Adda iti sileda nga agasawa. Kaya't ko ngamin adwa kayo kin ni Manong ti pangibagak da itoy. Ngamin, kasla ni Manong ang tinagbali na panakamak. Manipod timusay day di tatang. Kwa anak ko. Mok nang. Adda pakariribukan nyo. Apay, anya day taya? Kasla san nyo adengdengken dagit ibagbagak? Kwa ngamin. Day tamat gaya man ni Manang. Nanang. Glenda. Anya ti kayat asawan ti bitbit mo abag. Nanang.
Alfe, sikaman ti pagdamagak. Anyo ti kayat asawan ti imat ni Glenda abag. Umanawan na lang. Anya, agam apay. Napanagnikak ti kinabulim na. Saan kumarumbay nga maamuan nyo na ito, Raul, Yuli, gaputa na kapapain. Ngam awan ti rumbay nga limit ko. Total, maamuan yung tumit lang. Kapayatan ti panaglabas ti aldaw. Nanang, Raul, pakawan indak. Sige, inakon. Glenda. Manang Glenda, mabikla. Napanan. Saan mo nga gawid, Raul? Gaputa po oren ti kararuak na makitkitak ti panagrup-rupa na. Alfe, anak. Nanang, saan na nasakit tinakam ko? Pagyaman akit di. Tanamuak ti pudno aborik na itatana sa papay. Manong. Raul, wakawanan na kumaading ko. Linalais kayo kaniyoli. Gaputag pada kayo nga awan adal na. Gamda ito iti makunak. Ayatem ti asawam, Raul. Tamok nga ay ayaten na kaunay ni Yoli. Ita na paniknikak. Gauray gayam kasano ti kinangato ti adal ti may sa tao. No di namat amo nga ramatan iti nasaya tawagas. Awan Sir Servina. Ure no kasanomat ti kinababa ti adal, wano kasasad ti may sa aparswa. No amunang ipatag, kan salwadan ti dayaw ti pada na tao, adayo ano tantanok, ngamiti di adal. Manong. Wan gayam, apay nga kayo. Kwa Manong, imay kami, tapno ipakaamumi ti panagkalay sa amin kiniyoli. No kasta, pagkalay sa kayon. Wan manong, iso nga da kami, tao may da kayo awisan. Di kayo matanagan. Umay kaminto ka ni Nanang. At ikarkararag ko, ngagtultuloy ko mati kinaragsak yung agasawa. Agyaman kami unay, Manong. Kasta akmat anak ko. Ikarkararag ko ti patinayon a kinaragsakyo. Sa apay ko ma, tasaan to ang mapasamak kada kayo tinasaem ang nagbanagan ti ayan-ayat na manong mga alfe, kan manang mo aglenda. Ipanamnama mi dayta kada kayo, Nanang. Manong, saan to ang mapasamak dayta kada kami? Saan to, Apolos? Kasta unay tibain ko iti kabsat ko, kasta mo iti asawa na, iti nagbanagan, ti estado mi ka ni Glenda, Mr. Lonely. Kasta unay ti pananglais ko idi ka ni Raul, naputa padak adi adal tinagbalin nga asawa. Ngam awan gayam mamaay na, gaputa di namat amungay nusar. Idin to taisuda kan ti asawa na, ngawan adal na ket nagbalin anapintas, ti estado da. Gaputa amuda asinalwadan da ito.